Hadin bakah New Trap Youth Council harangkar bat ki weipat kinong elam jong kaseng kinong di jing di hayaudo kilalap ya kijaka khalai bat kijaka summit hapo yaudo nagaliang ba sanbor nong klau badai in charge jong kathanat himam lem haka khadar tare ku nailar arjar arpusau ulapan pawe kicing sngosi namar nagaliang jongki nakapor syakapor kijulek ban jurep ya kidukan ban lap ya kitu kibreu kiba summit kilapan benaru ba dinongsong dukan bakim dai ban ailat di kibreu ki batrai bat ki ban summit hayau ban kidang don ki bapen Kenya ka an ulaong banakaliang jong ka office jong ka thanat himamelim harangkat badus ken sasim badle dak bateng nang ni sekhmat ulai thu ba kila de ban shimru ya ka kerteng jong kitu ki basabi an hayau bat ya kidukan number gila i ketika hubor lagi press media apa ki seng halang kilawan ya kapan jurep hamne payuduk kapan kilalap ki nom samir bat ki nom dia khalai ki tu ki dekan tiada kalian juk ngakum in charge jongka ne ka office hang ne asim juk hima beliau yang pertama ka cik ngau si bajur nomor wat adin bagi ngi na kalian juk ngi la sistem kaba ila sistem ringkat bat ki nak cikidar ki private cikidar ki ba ni bu manakasni ni julai ban jurep ki rai ni semlap kan bat nakapos kapor ni jegong hi gini kinong isong dukan apa yudu bagi beli ban pelong ke samir den rai hi ikum tu kembakalong kila ba kisong ba den la kalian jungi ngin sim ka batenge mata bat ngila lep sim ya stol nomor ngila lep sim rui kerteng jugi brio ba ngin museum sale kepada kam bahade bagi tu ka khalai ke baki ongka ongkan ma ka khalai gitu kaba imat misi galang kudam dalam niat di pelong ka cika khalai kaba ngaro ngasu lengo untuk sini makadang tu ka cika khalai tidak kalian jungi ngin sim kia ya ne bangga semua ban pau ka cing so kuman yaki semalang ki bawan tu ka sini lamar lara ki kimlap mun ngim limlap teh yang sesimkia mangipai tu yang sesimkia lang ini dah kecintai lang ai bakal kayo kajangi kan lang ka khut busuba bat ka ba like ni kita ki jing ma ki ba adin buat ya kinang sung yung sunat kat nomor tu ki ba ya sami tu sini ba kat kuntu report ba pial kat kasi bersabe kidan ardukan dan atli kidan kat nomor ngalek dah hadian dengan ngeladap itu kam ngalek dan langka kidan kalau kejung itu bersama kan pergi khun kiba family kidan tinggal apa ni itu sini ke jepun sistem lada danglap suba kidang dot ba kiba same Baru-baru dia bagi aja report kalau bawa haban tu sekti kita kan, haban petip sekti kita kan, bah mendesi ban ai songwai dia beri, balara kidang ai songwai itu beri bersama itu, usia mengendarbar, usia kantalan itu. Okay.